India ram alo in develop na tura an engeni an thitum chi sang sang khan healthcare alo tela chu an nom em Punjab hiani 10 lakh healthcare an lo kalpui ve me ka pok an lo che ma se kha email kha acham be lo nge nyang awat kha chu dong ve kalem lo kha ne ke email ne non thon kha an sang ta fe ka ti khanin ti sang kha in kan mortality rate kha an hai pui mo boka institution a hian now piang vek se an du ta kan thei patop kan chhuana kha India rama khanin tu da atniam del kan lo ni chhona nen khatiang kha an lo lom ve ta ni chu ai la hlok le ta chu father of CSR and the here kop Dr. Bhattacharya Khan ka thu sei kha khanin CSR khatia anga Viksit Bharat Conclave CSR te ne na kan tho ho na economic kan ram the economic din hun chung chang kan zir ho na tel ani pa wang khanin ani khan thu ka sei na khan Mizoram hi CSR le dong ke bel kan ministry ta hian ti thu kan sei ta kha aron ri ek ngala he kan chu ta 1% malek hin do deng chu wang chan kan hon focus nga dang chu min ti ta tu email ka dong ta supa WhatsApp min hon thon boka ka kat ka pek chwa wang khan mi sang sang min hon do ngala chuan Dr. Bhattacharya chuan kalauzi na nga thil sang health department a abik takin in infrastructure te po kan en khowanga min ti ta ni chuanin tuna hianin kan work out chodon mek ta kan han chang so mek zel ta si khami khalom man ka zuk don na khan hong na sa to nei don ka sha Mizoram hianin CSR te po hi kan don chok pha the don hian na nga apuram khop mai Max 2.0 kan dia pinga kan ta chu April tha tang man chan turin laktu ka tang han registration ti chan turin kan tia ti chuan online na registration kan ti photanga chuan online na mi zong zong henin register se kan lua amai ro chu internet te thlen lo na le khatiang po mang thiam lo an om nai hi chuanin March la tangin offline kan phal thawanga chu tiang chuan the pato kan han chwa leng kumin chu mi pon phura registration thi nei an tum na sa ti chuan assembly kan nei lai hianin session lai hianin MLA te po an kim thep lai operation theng pui min chat pui gan do wangin ni kuma kan launch po khan operation member ko ni ran te ti deu ka ti chuan assembly an sa hianin chief minister in a launch le nga ti chuan in April tha tang chuan in Max 2.0 kan mang the le do tan critical care block ang deuh hi crore som thum pang man hi civil hospital ason min sak do na chuan kan in biak na po kan in de fel vek to a installment wise in kan tiang changa chuan civil work kha kan han ti zo phatanga chuan equipment kan le yang an tia chu ta kan tum dan chuan hey super specialty ang deuh khan kidney transplant kan ti tek to khen the to thunga kidney transplant ho te kha ti khan khlai floor khoi dai mane khan kan identify ta nga ICU om nga fekanga tin VVIP te pon lo sin ta na thu dom the ta kan dam lo in te Zoram Medical College chu thatho ma se thalu to ka chu bang chuan civil hospital a han kan sak kha chuanin changkam ta corporate mi MTNan Vairama corporate dam loin ang tak ka changkam hianin an sadon ta ni kha ka an du da ni tan ma ni khan mo chuanin an han sa ma ta khanin ICU le VVIP room sang oma critical deuh kan da ta chu ai lom om le pakhat bok chu oncologist ho hemi cancer doctor ho hi naw ni khani so pathum dan khanin niminan conference kha hon na ka bani wita chu ta chuan tata cancer so khumi Mumbai ni khomo an director Dr. Pankaj Chakha alo kala thu an sei kha helai a hianin conference phang turin kalau health minister muturi kalau kalani achana chu India ram puya hianin in cancer rate asang big lut to ka wang hianin
hemi awareness in nei dan tu te ron soi pui chaka do bang ni atia ti khan thil sang sang kha soi chak ta chuan kan han bang dinner kan e kha kan han thu khom ta ni kan han thu a chaw kha kan han e ho ta minute somli panga chaw kan e thi lo kan ti char chu ta chu ta chuan kan ti to lama chuan ani heti taka kan sare ta sang boxi a hi tuna po hianin a chan ber engwangin nge ti hi kan han to no na research han nei don ta ani a paisa po kan nei vek to chu kan han nei don na ma se an next step a hian ke ni mere theite te om phone hian Mumbai kan local ren mai hi a ho tak ni to ka chu wang chuanin Tata Cancer Hospital hi ka du ve ni kan ti deuh tol ta ni chu ta chan ngoi vung iti tak rea maya ati da tu ka silang che kan minister hi chu prime minister ni a chuan prime minister he na chief minister in DO letter ziak sela chuan DO letter kha nangini ju po zu yanga kein ka lo po zu bo ka nga in mu anga ti ta ni chuan a DO letter po chu ke man ka ron draft sakang che aziak dan tu ithiam tok lawang prime minister in angai poimo dan tu ka ron draft sakang che min ti le zel ta ni chuanin ole ka ti ta ti chuanin ni min khan an la conference awang khan an la boi dong tu kin hanan boin hanan ho dong ta ho than ve la chuan Mumbai a thlenga nga chumin ho chuan min ron ngai ven tura ka nga yamo chu tiang te po chu ne tin chu bak le a chuan kan ma sa khan Delhi ka kalmani che khanin union minister kan health minister JP na ba Dr. JP na da hian DO letter min han thon ni chu ta aron siak chu super specialty damdo in hi state zong in nei ula ka duwa Mizoram hi anei lo jing mi pakhat in ni awangin sarkar agin ma la ula 5 crore hi a research nan de thil chi sang han di nan kan pe khatang chonga ti chuanin PPP modin mo in kalpuyanga minti dani a infrastructure ka chu minti sakdoni chu chuan PPP mod te in kal chuan entina kini thei hangai to atala kan kal reng thawa dedi kan kala Kolkata kan kala Guwahati kan kala Shillong kan kalta muntina kan kalta Bangalore te po kan kalta khang ho kha super specialty kha anron in hung mai don ta ni chu kan red kha tunan pom sa ve ka infrastructure kan pe kha chang kan red khan dam lo en kol thi to lo ta ni kha te kha alo mom lu to makle je chu tu na khu Chennai SRM Medical College panga native institution sang ni India ra ma chuan aturu pola nyang kha pa kha Delhi kan thlen lai chia khanin Delhi ka om ti kha lo sia a ti chuanin prime minister ka muzo chi ani thil danga aron dita ani chon turu tu an CEO ni chumo amala kha Christian ni ve bokle hala Dr. Robina chu appointment min ron di la ni tun ma in englo connection ka nei to mi pakhat thu in kanin beze shima chuanin appointment min ron di la local ro hi kan lo thleng chi a zandaria pe la local la ka tia local ta chong kan hanin bia JP na da an khami super specialty PPP modin thero min ti te kha ur le to ka mo ke mani kan tiang aron ti ngal ta pani chu tiang te chu nia kan malam hi ti pe chuan thil eng na sal to ka mo sort of bright nia along khop mai heng te po hi mo kan ti the chuan Mizoram a chuan kan risel na kha tin chu lo le chu acknowledgement pakhat ka don to chu kan kum khat kan sarkar nu khan AIMS Medical College India rama somthi de patni aum to prime minister in athu soi na pakhat kha a khan India rama hian straight zonga AIMS hi kan dinang ati kha chang choin DO letter kha kan ziak ve tok dani ti chuan men non acknowledge hi a feasible empty hi mithiam ten anron endi kanga alo feasible ni chuanin Mizoram po AIMS kan din ang
tiang khan de kha khamin thon tam mo